Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong balak khai miah por sok plum. Tadi sekha chung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki padba nong song sinong jong basunong daistong East Giant Hills District haka khasantarik ujemang arjar punrio. Kila IT daka Dorcas hau Deputy Commissioner ka East Giant Hills District daka jingkarpad buun pensangya no Mardor ya ka jingpens ngopad ba lani ka public hearing ti motion daka Shri Cement Limited hau lum serman kaban salong haka arpu arterik ujemang arjar punrio. Haka Dorcas la pensngo baka jingtmu ti motion daka Shri Cement Limited haulum serman kadai ka jaka jongki riu cement kabahe kumba ars pa khanyo hektar bat kani ka jing tarwa kadai kabaklem dayo i ya ka jing menjor na kitrai jaka I amino song senong wa hini manite daw wa I persajur skiri ya ne public hearing man sket ni public hearing da mana awle be an ma itai thau em hatel musulman to ithau man ejimun to I amino song senong pat cibuni nong song senong hi man wa to ata yang area nong kli hi man wada imja man ni bentai yang tai thau wada ong ilum musulman kama ane company hi de thumu wile public hearing itai thau amad em udah target oh dah tahu tahu ada ni aspak kan yang hektar ini yang I ambil song wa I persajur sekiri ini tahu wa RM elari serta company di penjot I tahu nimha I tahu tai man I tahu sekiat man nongrim yang I ami nong song apa yang elkan nong kle wa da rep deki da ite iwe man iwa man demen pamen yang I man swalang swai man wa debu I mat sa le hijing senyo yang I amin song man senyo longo I man hadero pun I ne public notice man I RM wajing tip si I amin song le ne ami kan yang elaka hewro awi direct public notice man no hate apa arti yang nu benai man I senyo longo I amin song man kita itri tho yang dai bru em thau hitai le man wa RM wajing tip siki ha ani wada yus kiri wa ani Sri Cement sekiat man dele bor mut dele be anyo RM de kenyo I amite nong song snong wa idini da wa nite da I am nong song snong pada persajur sekiri ni man arnga jide man bi iman sikit ate public hearing am ong natu nando atau public hearing wadan swale iman ida persajur sekiri ka mat hani public hearing wa ate betel le ora peman ni hotias ni arti le man ida persajur sekiri ka man RM suya hawin ma itai thau hotai man RM koi penjuk itai thau hotai ma itai thau wa em hatai lum serman man sekit I thau rep thau riang man le I thau iwa penmun wa man le I thau iwa pen cibun jing mentoi I amin nong senong mat na dataya company penjot itai thau hotai I amin nong senong man jing do nong I cibun no bokro ha wa ki ong yamte ni itai thau em cibun jaj mun ikrem mut em hete krem le emi do wa ta emi den set lo mun iden le man to iden he iden ba mun ji ong ma ta la ta company penjot ai te thau man no le I jing du nong cibun ha amo ong lachno yong I mun hite thau le mun RM arto I thau wa jingai mun RM de jingai beri thau man diong cispa mitar di ong ante ta ada penjat la company te thau hotai wat wi itai penthor rep ko ba yang ile daw jot ni wat wi tai I umi em hatai studong yang tau lum le damani wajaklia inha mandamani wajaklia wa tau ku ba tau ko wadai rep wadai ki man aryo deu do miat do ba man mo wajaklia ini te daw sit am no sno wa yin dili delai o persajuri wat yane
publik hering. Kini ke ulum Serman to em jengai ke senong restong. Te I kam ki nong song senong restong I rep lengkha rep bor reptor ha unu ulum da ki hajar senem na ki penting ceki ki penting. Henry ki jingkela yang ke por tip kamno ki kon yang ke elaka ki khot isi ki NUC we klong mu no kini ka Sri Simen nani na lom Serman. Ha ki tho ki rep ki beriang. Dekat ku mijing tip yang amu buru beruk he senong restong. Te wat senong restong le em ki hok kireti ki yang ki warep riang ki te tung sken tung lodo te ipeta ki te mani hok hate. Te senong rim dekat ku mijing tip yang ada pois ka ars pa yung ro ki wa rep riang hatai tung sken tung lodo ki. Te em ki jaj buru gai buru ki bo mayau doloi te ekot ki. Ikut gitu. Em cuma em mayau ta ong iki kamnin mana pan kot ke duloi ong tung sken tung lodo kita mana hok yang pi. Te Henry ini ni mana po ni simen de lot ki so o te kelan hok ki. Kelan ki tangi tai uboda em kot em sla it iklam ki tai wa rep lum te tung sken tung lodo te kelan ki. Te ta jingmut yang duloi yang I kamaman te petit. Te halor ni norim tengah kami no nga wa kendonong kle ni ke nulum Serman to iklu ikndo udebu kerpang belai to ibu bah ubun sbo wa ke jingrap lum yang I rap serti to san snem do hai rap lum diwit to ikndo ibu bah ate to jingbu kerpang belai ni kendonong kle ke kamu tiba pertewro le to hanong kle man jing tung tep ku bawa bah do po jantia mah po makalaya te kendo rap lum lamte san snem do hai rap ke leda elat ia kini ke Sri Simen u klong yu tau mu em hatai I kampi nong song snong la stong bat ki pat ki pra nong song snong marjan ke pendulat ini irep iriang kampi nong rep ini pha 4% le ni kendi 4% po elkan ke to ke nong rep sudah te leda kini ke Sri Simen klong yu tau mu hatai te I woro man artip di bisaram noi man han yo thorep ite di man nong phat wirmo tip am noi man ngala artip perkat te kawi ka wi so wo nu lum Serman to ne pentor te ne kijat pentor to I thoi wi so nu lum to ong ki ka kramer ni simpen am te liat sde te kangbru no lu jamo kita ulum em hajrong te ne pentor ni bi ba chate I kijat yong lum Serman to ite to seci sin kramer ni simpen am liat sde Kang Bru, Krem Ksar, so biya ka, Noruza. Nanti kita pentor, teu lum paru ter na hapo hite lum Serman. Teman hijau teman widan lum. Tapi I pertik bat I sang teu lum Serman Henry menekli kita. Klong tau mu tekan tu kita itu cakap waro. Kata I amin nong senong tu ya ki ars nong les nong tu jan satu I rekui ban buang ki. Tekara ni tei dau ta I le em kalat kamar persa swai ya ka ya ka simen plan dia gini ka mining plan I percaya le em kelat tekerpat itu sarkar em tibor we pun sange no ya gini ke publik hering we demi hatiu aga arpa tadi ule gini ka publik hering te kamajia ha gini ke publik hering ka khat kendeu di sembar te kini ki nong sang snong hapo elaka tiwa pudeng ka ki khang lat ti upat ba ile sate publik hering tak di lemayong hakmat kam ki kanda te cha ki poi si ti tho wa public hering le wai ho yang I te yo le si hani wa mesti ba dibil boy le amte ate to purpose te jiu ti boy le mamle mo ta purpose wa boy le ka tu le te halor te no rim te kerpat ni ke sarkar wo elat ko dia empe peni ke hering ka arpo arteri te I kami nong persa wa em hok itu dala ujore hak te sni te dia wa ncha ga I te I artip le amno te kerpat ni sarkar te pelai sup pelai sanyo ipoi sa ti thoi ka hatas ni hering. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks,
We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.